Kakenhuan ilekai jong ketua Usdia United kalalong sendan kaladu ha kalempung ilekai jong ka Fast Warjentia Junior Football Championship Under 16 Pam Tebu Arhajar Arpusan. Belapanyai daka Sport and Youth Subcommittee ka Warjentia Student Union WJSU kabalalong menta kesengi thok ding ndriu tering uleber Arhajar Arpanrio Hamadan Football ka Pam Tebu Amlarem Civil Subdivision. Hakani kesengi lawan bantuan lang da umake pasa ubade District Sport Officer West Genta Hills District Jowai kum ukongsan haka jingi don lang uba banken pakenten COA kalangsning Football Club Shillong ban Uchiro Pamthen Farmer General Secretary ka ASSA bad ubal along ru principal ka Adventist Higher Secondary School Kli Tersi West Genta Hills Uma Dapmon Tariang General Secretary ka SSA, Uma Everest Langstang General Secretary ka WJSU, Uwa Hechnong, Uma El Bare, Bat Kiriuit Football ka Than Kibalawan Ban Pensiong Shen, ia ka Jingilekai. Ka Jingilekai final ka along hapadeng ka Rising Star Football Club, Musa Kia Persha ia Ketua Usdia United Ban ha ka Jingikun jong ka kelas temp, Ketua Usdia United kalayo bantap argol kata haka minit ke ba arpolai da unambor laman bat haka minit ke ba laipo da Jerry Messi po dueng. Katba ka jingi kun jong ka kalamin baro ar Kim Syam layo syu ban pen kijar bat hadu ke bakon jong kapor Ketua Usdia United kalalong kaladu jong gani kalempung menta usnam da ke bajom ar lanot gol. Yang lain transmit dia ke belakang pasang dia. Kita lagi juga tu macam ni. Mana ni pun mana apa apa ni pun ni. Mana. Biar tu. Deman sikit kata kesan wah hakini Islam ada dat begini Islam dia lain luti suruh ngau ki dia tem di tengko wewa de wangi tengah dia temi wewa tiba wa ka de bun ki kam ki wabha de lain luti ga untuk dia kam sport unreng hakini ki kam ki scholarship agi education bagi ki kam na ia kejengero juga WJSU wadaman go kowe ni sen ko lineback we kowe ni sen ko sunku ya ki konkro khulet yang ko wate kya hiwara go hal paya ki kam sports ka to kowe ni ki sen ko lompat dua go football dan hi last time wan ki thana kwa ni peman ya ka West India wanting kya athletic meet Hewa da orang kita yo thola da wirap ipi. Jadi yo sikit kata gamar wirap iki. Wewa hakini ki si wadawan da penman giga kata ke program kam lambaklah po thambuli da penman giga te kitbok kirwianga ipi wa ewa kamu detu di wa ke football te daman ke common platform ke wa debun ki wirap ki wa de yo angin bodli di bentang Tangga kini disiplin dan duna lagi. Tapi daman kita gimana ya luti. Apa ini kebajang dia hewa depan lagi hadu ke atlet teknik lah. Dengan skema apa kata program yang pi man go project, man go yo mentoy lagi kontrol yang lebih katan warjang dia. Ikut bela
yang CEO ada lang yang kelang seni ada ini ngai skema ada jing yang on ni seni pi kam gi kena kam gi under 16 ngai ajan dau you dau player dau jir ni wo himu ke klub yang ngai skema wa jing yang wan wa ra ke jing mentoy ni ba ini yang ke department miri do kata Hindrai through ke association kun ke asa kam gi Langsing Sports Club kila jong kita ki mangya luti gi kena Hero ko gi kam sports muto wong dona ki block level Hindrai ke district state local hi gamjo te ki bok ki yang ngai Langsing le ya mangku cho go ha ki kam ba kam don ki ni ke target yang ki to ki kena yang ka ki local sama ki kena senang ki wana po ke district wa ke state yang ini te ki bok ki yang ki ewa ke klub yang pi nang ku ke keman kenang wa yo wa ke wi ke sini kamo da thang pi yo poi pi ke thang o chimenta do poi ha ka ISL te ku le yo ro ki team ki ri chimenta ha ni ke tournament ni skema wa jadi kini ke tournament dengan ke walai be le ti hirum em jungit tut hewan hewan pi patan arbel ligi tim deman pi ki champion hage jingele em re ma job ti job le mau siang khan nang practice cho yo nang ko pi kman